koga zastupaš od nekih atraktivnih imena? Oko 5 miliona pjesama mi štitimo, znači Horu, Kazalište, Parni Valjak, Dino Merlin. Od stranih Stoneci, Beyoncé. Konstantno radimo na hollywoodskim projektima. I Euphoriju smo radili, sa Denzel Washingtonom smo radili, Family Guy. Koliko uopće je prije koštalo da ti snimiš pjesmu, album? Doslovno nije postojalo limita prema gore. Imaš u povijesti albume na koje je potrošeno milijone. Jel imaš neke informacije recimo za taj Bernheim? U Njemačkoj ti recimo najnormalniji kinky sex parties, znaš, svi goli. Nastavim svirat po svim tim klubovima kao Kit Kat, Remis, Fitzroy. Ako mi pričamo bilo kojem velikom imenu DJ-skom, većina njih više ništa ne rade sam. Kad on ima vremena da se bavi produkcijom, nema. Ljudi su nepredvidivi. Znači, šta je najjača stvar kod ljudi? Su emocije. Nešto ako nema emocije, to dugoročno postaje nezanimljivo. Prošao si i tu staru generaciju, jako si dobro upućen i u ovu novu generaciju. Imaš nevjerojatan život. Ja sam u pripremi ove epizode bio toliko oduševljen što ćeš doći da malo i predstavimo našoj publici zapravo u čemu si ti sve, sa čim si se sve bavio i što si sve prošao. Ima stvarno genijalnih priča. Za početak, jako mi se sviđa ono što govoriš o trenutnom stanju muzike, gdje je sve otišlo toliko u mainstream da bilo što ne pripada više u mainstream ne može opstat, a jedino što opstaje su oni dobri stari, već legendarni hitovi koji jednostavno ne mogu umrijeti jer je prekvalitetna muzika. A danas se kvalitetna muzika toliko više i ne radi, jer kako si ti rekao u jednom trenutku, ne isplati se trošiti više toliko vremena jer sve brzo izgori. Tako. I onda u principu niko neće sebi dati ok, ajmo sad uzeti 6 mjeseci da napravimo jedan projekt kvalitetno jer onda kaskaš. Da, tako. Da. Kaskaš. Da. Šta se dogodilo s muzikom? Gdje smo otišli mislim, u krivom smjeru? Ajmo reći, postoji nekakvo stanje koje mi imamo dojam svega toga i realno stanje. Znači, dojam je naravno sve što je clickbait. To ti je to dojam, jer to je što će ti iskočiti na Instagramu, to je ono što će ti vidjeti, to je što će platforme i gurati, razumiješ, i u krajnjoj liniji čartovi, sve. Ali, s druge strane, statistike pokazuju, recimo, ne znam sad od ove godine, ali recimo par godina prije, na YouTube-u 68% konzumacije ti je glazba. I to ti je recimo paradoks, jedan vrlo zanimljiv bio da za ime korone ti u stvari gledanost na YouTube-u pala, a ne narasla. A pala ti je zato što glazba nisu radili, znači nije se radio novi sadržaj, niko nije snimao singlove, ploče i pije ni ništa, jer nisu mogli nastupati, što je danas, ajmo reći, ipak najveći izvor novca za glazbenika. I kako se nije proizvodilo ništa novo, tako u stvari na YouTube je počeo padati jer nije bilo tog novoga. Ali što je isto izašlo van, da većina konzumacije u stvari su ti mali. Znači više ljudi gleda ove male što imaš po 1000, 2000, 10.000 gledanja, nego ove ogromne što imaju milijone ili već i stotine milijona i pogleda i tako. Tako su ovi mali u zbroju u stvari veći nego ovi veliki. Samo što nijedan medij, nijedan podcast, nijedan mainstream medij, niko o tome neće nikad pisati, jer to nije zanimljivo. Zanimljivo je napisati da Lady Gaga ima 1 milijardu pogleda, nije zanimljivo napisati da tamo, 1000 no-name ljudi imaju isto stotine milijuna pogleda u zbroju. To je potpuno nezanimljivo. Koji generalno, kako bi rekao, mediji više neće ni pisati. Čak i jak neka velika zvijezda koja je u tim medijima, Beyoncé ili Severine ili nešto, ima novu ploču. To medijima nebitno u stvari, ali naravno potuci se, razvedi se, oni imaju saobraćajnu nesreću, to će sve pisati opet, Da, je, to je stvarno istina. I tu se stvara jedna potpuno, i zato ti mediji u krajnjoj liniji i gube generalno na što je utjecaj i sve, jer nemaš ako ti nemaš neki pravi sadržaj, da ti
nakon početnom imaš više pogleda, više reakcija, šerova, vamo tamo, ali na kraju rulja se tome, počne se upostavljati. Koji je generalno AI. Znači, AI, proizvodnja sadržaja sa AI-om, videom, glazbe, svega je eksplodiralo, naravno, u zadnjih 1.5 dana. I na početku je rulja to gledala. Sad je strašno pala gledanost toga i što je još više, što je palo je interakcija. Znači, naš rulja neće komentirati ili lajkati ili bilo šta, ako je to napravljeno AI-om, jer u principu, kako bih rekao, kome ti to komentiraš? Nikome u stvari. Točno. I sad ti je, znači, i Meta kao i Google koji su skužili, znači koji imaju svoje vlastite AI, su skužili u stvari da taj sadržaj nije dobar za njih, jer im platforme zbog toga u stvari pate i sad su ti oni počeli kažnjavati AI i manje ga pokazivati i sve. I pogotovo u feedu i tako i tu ti pokazuje da taj put kojima svima djeluje kao 100% sigurno, ne, mi idemo u tom smjeru, to će sve biti ovako, baš i nije tako. Ljudi su nepredvidivi. Ljudi, mislim, šta je najjača stvar kod ljudi? Su emocije. Emocija je najvažnija stvar. I nešto ako nema emocije, to dugoročno postaje nezanimljivo. Možeš ti, kao auto kad kupuješ, može biti na papiru 100 puta bolji, štedljiviji, šta ti ja znam šta, a na kraju ovaj drugi auto, ti sretan si kad ga voziš, kupit ćeš njega. Da, jer ti budi neku emociju, tebi i ti se osjećaš nekako i to je razlog kupnje. Da, jasno. I tako je glazba, tako je hrana, tako je, mislim, sve je bazirano na emociji, a AI za sada to je dio koji on ne može, mislim, znaš. Da. A što misliš o AI-u generalno u glazbi? Sve više se koristi, nekako je, ajmo reći, možda i budalasto ga ne koristiti, jer daje toliko veliko olakšanje, ali kako ti gledaš na to? Pa, gle, to je tool koji bilo šta drugo, razumiješ? Tako da ne treba to po meni gledati van toga i nešto dobro napraviti sa AI kvalitetno isto nije baš jednostavno. Nije to na nivou da ti napišeš 3 prompta i evo ti pjesma. Tako da i tu naravno zahtijeva veliki upiti sve. Po meni trenutačno sa AI što je najlošije, što on još uvijek ne zvuči, ajmo reći, profesionalno. Znači da neko to odsvira i napravi kako treba i sve to se ipak čuje velika razlika. Da. Naravno, s druge strane, ljudi sve slušaju na slušalicama lošima, pa je pitanje koliko ta kvaliteta utječe. Ono čega se ja najviše bojim, ali to se ne može zaustaviti, to se već desilo praktički u svim umjetničkim granama, da će biti previše sadržaja, kužiš, i naprosto, kako bi rekao, taj bazen, taj ocean, razumiješ, glazbe i sve, se razvodnjava sve više. Znaš, i tako da postaje još teže doći do nečega, naći nešto, kuš, sve jer će biti naprosto to veliki output svega toga. Da. Ali problem taj nije samo AI, to je već krenulo u stvari kada si ti mogao ili možeš u kompjuteru doma praktički napraviti pjesmu. Tako. Što već jako puno producenata radi, što je već samo po sebi isto bio korak dole sa kvalitetom na neki način, ali danas brzina reakcije ili kad nešto radiš je vrlo često važnije u stvari nego kvaliteta. Evo sam znaš i podcast i sve kad radiš, znaš ponekad da brzo nešto napraviš je važnije nego da si ti to napravio kvalitetno ili dobro. Da, mislim osobno trudim se da uvijek kvaliteta bude na prvom mjestu, ali naravno zbog utrke sa jednostavno ogromnim brojem kreatora moraš biti svjestan da je i vrijeme tu jako bitno. A inače generalno naš taj homemade je danas već u puno tome, puno grana postao jači nego professional made. Pogotovo, recimo, ajmo nazad video i sve to. Da. Znaš, i to je generalno što se dešava u glazbi. Znaš, da output je prevelik, svi mogu proizvoditi, znaš, nije to više teško i
onda AI programi koji postoje kao pluginovi u kompjuterskom softveru snimanja postoje već dosta dulje nego ovi, svi to koriste. Znači, to su, tako da čak i oni kompozitori i producenti koji ipak rade na onaj klasični način, ipak unutar kompjutera imaju AI koji im radi neke stvari. Jasno. Znači, tako da definitivno će to utjecati, mislim da će jako utjecati u ovoj nekoj najranijoj fazi čisto na muzičare, profesionalce koji sviraju nešto. Znaš, prije kad te neko uzeo za gitaru ili za bas ili nešto, to praktički sad sa AI može zamijeniti. Opet kažem, nije to jednako dobro, ali većina rulja to niti ne kuži da nije jednako dobro. Tak da. Da, zbog kvalitete slušanja, ovo što si rekao, da li su to dobri uopće zvučnici, slušalice i to, jer mislim da ljudi ne obraćaju toliko pozornost. Pa, nemaš ti gledati, ti evo, ja gledam u svom profesionalnom svijetu ja surađujem sa puno i poznatih producenata i velikih imena i recimo elektronske glazbe producenti koji su bili nepoznati, sad su postali poznati, znaš i tako. Kuš, one ti recimo većina njih ti koriste recimo monitore, zvučnike u studiju, kuš, koji nisu profesionalni, znaš, koji su ok za home studio ovako, ali to nije pravi sistem za slušanje. Ali on nije nikad ni čuo pravi sistem za slušanje, pa on ne zna šta njemu fali. Znaš, da. Tako da, kako bi rekao, to je kao da imaš kameru koja nije HD, nije 4K, nije ništa, i ti praktički dok nisi snimao 4K ili 8K, ne znaš za bolje. Uopće ne znaš za bolje. Da. Tako, znaš, i to ti je, jer opet većina ljudi je mjerilo smartphone, a ne više prava kamera. To je istina. Danas se i spotovi snimaju s mobitelima, ok, naravno većinski u neke reklamne svrhe i slično, ali kao, nije to strano. Jako puno izvođača sad novih koji dolaze, koji su stekli prvu popularnost, ja svako malo vidim da je to promocija novog mobitela, da se spot snimao s mobitelom. I to tako da, znaš, i sad to sve ima svoj naš put, sad, gledaj, gdje će to završiti, to naravno niko živ ne zna, jer barem moje nekakvo mišljenje gdje će AI imati problem je to sa emocijom i ajmo reći ti neki ljudi ili publika koja nije toliko utjecanje nekim generalnim marketingom će to početi, ajmo reći, prezirati, ne slušati i nezainteresiranost prema takvom sadržaju. Znaš, ljudi koji naravno, ako neka velika firma napravi AI projekt i onda to još i marketinški jako podrži sve, naravno će da biti milijoni ljudi koji će to kliknut, pogledat, razumiješ i sve. Ali opet onda ti tu dolaziš u neki proces, a to je da moraš u stvari puno investirati. Znaš, što je u glazbi uvijek bio veliki problem. Znaš, danas snimanje više nije skupo, ali sve ostalo je skupo. Znaš, video da napraviš. Mislim, sve ti to možeš napraviti i jeftino, naravno, ali ako hoćeš imati neki relativno ozbiljan rezultat i ako iza toga stoji neka ozbiljna firma koja računa na rezultat, onda će se još uvijek, ajmo reći, prikloniti i boostanju i PR-u i znači tim nekim klasičnim metodama oglašavanja, kužiš. Neće samo čekati da nešto postane viralno, kužiš. Koliko uopće je prije koštalo da ti snimiš pjesmu, da ti snimiš album? Koje su to bile cifre? Mislim, ajmo reći, doslovno nije postojalo limita prema gore. Znači, imaš u povijesti albume na koje je potrošeno milijone dolara. Tak da, znači, to je... Ali dobro, i prije se malo drugačije radilo. Naš prije je bilo tipično, ajmo reći, za velike bendove, znaš, da odu, ne znam, u Švicarsku, da odu na Karibe ili nešto, snimaju 3 mjeseca i tako. Pa nije to sad samo studio, nego to je putovanje, to su ozbiljni projekti. Tako, ali to sad vrlo malo više postoji, jer danas praktički kogod radi, naprosto nema više vremena biti 3 mjeseca odsutan na neki način. Kužiš. Da. Tako da to više ne. Ali ajmo reći, ako pričamo o nekoj, evo tu sad u regiji, ako pričamo, znaš, ipak je to bilo ono bez problema 40-50 hiljada eura kužiš po nekoj ploči ili nešto, znaš, po nekom projektu, tamo neka cijena,
koja sada je jako pala, jer naravno to možeš napraviti doma, ali opet s druge strane i dalje jaki producenti hrvatski, a i regionalni, njihova ti je cijena 2000 eura po pjesmi i više. Tako da imaš ti producenta, koji dan danas uzmu 10-12 hiljada eura da ti napravi pjesmu. Da, to se sjećam, mislim, jako puno izvođača je sad zapravo čak u zadnje vrijeme počelo izlaziti s tim, govorim regionalnih ovdje, što sam uspio vidjeti, i otvoreno kažu da su u početku karijere znali onako ozbiljno velike sume novaca posuđivati. Da, znači, čak i kažu od kamatara i od ljudi od kojih možda ne bi inače trebao posuditi novac. Da su to bile 50-60 tisuća eura, što da se razumijemo, to je bilo prije ove inflacije, prelaska na euro i sve. To je bilo pravo malo bogatstvo. Pa gle, ajmo reći, možda imaš jedan, ja to kažem, dva različita modela. Jedan je što se dešava u Hrvatskoj, drugi van Hrvatske. U Hrvatskoj, s obzirom da je ZAMP od početka dobro funkcionirao, svi producenti su se postavili da rade glazbu koja će imati puno RP-a na radiju. Jer onda dobivaju dobre tantijeme i nekako je bazirano na tome. Regionalni izvođači, znači ta društva kolektivno su sada isto već jako napredovala, ali dugo relativno malo isplaćivala jer su malo skupljali. U Hrvatskoj to ipak na neki način puno lakše, i u EU smo i sve, znači pokriveni smo tu više slojeva nekakvih zakona i sve. U ovim drugim zemljama još uvijek je borba, ali naravno kako sve napreduje, tako i to napreduje. I onda prije 10 godina neki procent dobio bi vrlo malo novaca, što znači da je onda apsolutno sve bilo bazirano na digitaliji, kuš, i na tome da onda taj izvođač uživo u stvari zarađuje. Znači, jedan dosta drugačiji model. Zato, ako pričamo, recimo, o srpskom trepu, oni su dugo svi zbilja živjeli samo od nastupa, a izdavanje im je služilo za promociju da bi mogli da bi uopće bili bukirani. I hrvatska publika je to sve slušala kroz social media ili YouTube i tako je bilo bazirano. Sad se i tamo promijenilo, sad i u Srbiji su tantijemi jako dobri. Digitalija je internacionalna, razumiješ, i ona donosi isto puno novaca, tako da sad se i tu i njima počeo model lagano mijenjati, jer im više uživo nije jedini izvor novca, i da pače u digitali, evo imaš neke izvođače, koje lagano rade 400-500 hiljada eura godišnje na digitali. Znači, vrlo ozbiljna lova. Da. Onda naravno da on može potrošiti 100.000 eura, kužiš, na svoju glazbu, produkciju i sve ovoga. Kako veliki svjetski izvođači, kao što je, ne znam, Ed Sheeran, kao što je, ne znam, Beyoncé, Adele, kako oni zarađuju od puštanja njihovih pjesama ovdje u Hrvatskoj? Znači, gled, svugdje ti je, ajmo reći, svugdje u kulturnom svijetu ti isto kao i u Hrvatskoj, znači imaš takozvana kolektivna društva kao što ti je ZAMP, znači za skupljanje tog izvođenja, i one skupljaju od televizije, radio stanice, znači svi plaćaju ZAMP-u za to novce da bi koristili glazbu. ZAMP to radi i za strane i za domaće, i onda na osnovu takozvanih plahtica, to je znači šta tamo neki urednik ispuni da je pustio, na osnovu toga dijeli taj novac koji su oni dobili. I to tako u cijelom svijetu funkcionira, mislim, relativno isto. I mislim, i to je u principu način kako to već jako dugo funkcionira, praktički, ajmo reći, sad već lagano dolazimo na 100 godina da je to tako, kužiš. Prije nego što su bili nosači zvuka, znači prije nego što si ti mogao kupiti neku ploču ili nešto, znači bili su samo koncerti, klasični manje više, tu se isto to zarađivalo kroz note. Znači, da bi neko izvodio Mozarta, Beethovena, nešto, mora iznajmiti note, plaćanjem tih nota je praktički plaćao
ajmo reći, izvođenje to koje će on napraviti. Tako je onda od toga autor živio. S tim da, nažalost, naravno, puno tih autora tek počelo zarađivati kad su bili mrtvi. Da, nažalost. Realno, da. Realno. Ja, tako da sad zapravo zarađuju njihove obitelji. Da, ali opet mislim, i to je neka ostavština. Da. S tim da imaš ograničenje u autorskom pravu, tako da naravno nakon 200-300 godina gube se ta prava i onda je slobodno za korištenje. To je public domain, da to slobodno. Fenomenalna grana su mi autorska prava, ti se baviš time i znaš o tome jako puno. Koliko sam ja čuo da si jedan od najboljih na ovim prostorima što se tiče poznavanja autorskih prava i svega toga. Možeš li me uvesti malo u tu priču? Što zapravo znači kad neko povrijedi autorsko pravo nekog velikog svjetskog izvođača? Ko to regulira? Koja je procedura onda iza toga? Jer znamo, evo primjerice, daću sad bezvezan primjer, Džala Brat Buba Koreli su uzeli jednu poznatu melodiju svjetsku u pjesmi Koko. Ok, oni su platili, ja mislim, autorska prava da je to navedeno, ali kad ne plate, šta se desi? Pa ne, gledaj, znači ovako, u principu ilegalna korištenja ganjaju njihovi lokalni zastupnici, znači, ako pričamo o internacionalnom, ali isto i za domaći katalog, nema razlike. Da. Znači, ovisi koja prava su povređena, ali ono najčešća koja su povređena, to ti je da je neko uzeo za reklamu ili političku kampanju ili je stavio neku emisiju, a da to nije pitao autora i platio ovoga. To su, ajmo reći, nekakva najčešće, znači to su stvari koje u principu onda lokalni zastupnici, već ovisi gdje se to desilo, oni u principu ganjaju, s tim da danas, a naravno imamo internet, što znači kad neko nešto, ajmo reći, mazne i stavi, ajmo reći, na YouTube i vidljivo u cijelom svijetu, u principu te može tužiti vlasnik tih prava za svaku zemlju gdje se to vidi, jer ti si onda prekršio praktično, znaš, ako se vidi u Njemačkoj, ti si prekršio i njemački zakon ako ne možeš za to. Tako da, ali to ti u principu, znači, to su firme, publishere takozvani, koji onda zastupaju druge publishere, znači moja firma, mi zastupamo nekih 55 stranih firmi i ako je to u našem katalogu onda mi ih idemo, razumiješ, ganjati u tome. I to je dosta, ajmo reći, u zadnje vrijeme, što je jako bizarno, znači u zadnje vrijeme ima puno više povreda nego prije 10-15 godina kad ljudi zbilja nisu znali šta je, sad ljudi znaju šta je i sad ima najedanput puno više povreda jer svi pokušavaju naći neku rupu, oni misle neku rupu u zakonu ili nečemu, kako to mogu maznuti tako ovoga, ali jako, jako puno toga naravno se na kraju naplati kazni i drugo glupo je, jer na neki način ako ti izvodiš tuđu pjesmu, bolje to riješiti, pa onda i ti imaš, tvoj produkt je na kraju legitiman, jer ako ti maznom pjesmu napravio snimku, praktički ta snimka isto je ilegalna, Da. I tako da ti na neki način, ti si na početku nešto uštedio, dugoročno stvari nisi. Jer neko te može tužiti za to, može imati probleme, tako da ne isplati se to u principu. Koga zastupaš od nekih atraktivnih imena? Znam da ih je puno, ali čisto zbog publike. Ajde, idem od domaćih što zastupam, to je možda lakše, jer strani baš oko 5 milijuna pjesama mi štitimo, znači to je zbilja puno, ali domaći, recimo Sahara iz Haustora, Houru, Kazalište, Husa, Parni Valjak, Dino Merlin, znači Baby Dukes iz recimo ove scene, Loud, recimo sve što oni rade, to isto zastupam. Tako da u principu u Hrvatskoj zbilja sve ove jake mi zastupamo. Od stranih, Stoneci, Beyoncé, mislim, većinu tih velikih mi zastupamo. Da, baš najatraktivnija zapravo i imena. Uvijek mi je to, kažem, bilo zanimljivo, jer bilo je tu i kod domaće trap muzike, nešto mlađi će znat, nekih optužbi da se kradu melodije, da se rade plagijati. I onda, nikad se to nekako ne ispegla do kraja. Niko ne zna je li onda producent na kraju kriv, nije kriv. Pa mislim, zakonski je kriv onaj ko izda. Znači, ili ako je televizija, onda je to ko emitira, a generalno, ajmo nazvat diskograf koji to izda, zakonski on kriv i on može biti tužen
i onda naravno onda on tuži producenta koji je to napravio ako on izgubi i tako, ali puno toga je u stvari riješeno, znaš, ono, jer u principu kad imaš, evo recimo mi konkretno, znači kad mi znamo da je neko ukrao ili nešto, znaš, ono, mi idemo u rješavanje prava i zbilja 99% riješimo prava, znaš, ono, i to je nešto što ti neš čitati ni u novinama, ni nigdje da je uopće toga i bilo, jer u principu, znaš, ono, mislim, mi generalno malo izbjegavamo medije što se svega toga tiče, znaš, jer to znaš, ono, mediji to na neki način uzmu van konteksta i onda se svašta može i napisati, plasirati neka vijest koja uopće nije takva. A što se tiče rješavanja toga, da li se to rješava na ono, ok, prava su vaša, zarada ide vama jer sam ja tu povrijedio, ili se ide u brisanje cijelog projekta? Ovisi. Evo baš smo sad skinuli prošli tjedan, baš jedan projekt cijeli smo skinuli, radi se o hrvatskom projektu i hrvatskom autoru, naš, gdje je hrvatski autor to naprosto, znaš, ono, nije htio i gotovo, ono, znaš, nije pitanje love, nego ne da, ja je zdrav. Znaš, onda se to skinulo, naravno, tako, ali opet ima puno stvari gdje se ono, dogovorimo na kraju i tako. Pa gledaj, jako puno autora nije njima toliko ni pitanje love, nego najviše, ajmo reći, smatraju nemoralnim da je neko to napravio bez da ih je pitao. Jasno, pogotovo naravno u toj grani umjetnosti nekako i svi imaju svoj ego malo i ponos. I ono, ponosan si na to što si napravio, ne želiš da ti to neko kopira, neovisno o cifri novaca koju možeš možda dobiti. Živiš i radiš trenutno u Hrvatskoj i znamo kako to funkcionira ovdje kod nas, iako i odavdje ti možemo reći radiš za strana tržišta. Nije da si samo lokalan. Ne, znači meni je Hrvatska 20% mog biznisa. Znači 80% je van Hrvatske. Da. I mi u principu, ajmo reći trenutačno, ono, moja familija, znaš, meni je supruga Nizozemka, klinci su mi Amerikanci, mislim, veliki su međuvremeno naši tak da mi na neki način nismo vezani ni za jednu zemlju, znaš, da moramo biti. Užasno puno smo se selili uvijek i, znaš, i prije nego što se djeca rodila i kasnije kad se rodila, uvijek smo se selili. Tako da smo, znaš, ono, živjeli od, ne znam, Nizozemske, Italije, Njemačke, Amerike, ono, znaš, stalno se to nekako miješa. Sad zadnje 3-4 godine smo, najviše, ajmo reći, u Zagrebu, ali isto tako konstantno, naš, negdje na putu, naš jedna kćerka bi bila skoro 2 godine u Madridu sada, druga se vratila ponovo u New York, pa sad došla opet nazad i tak. Nešto, to je baš se svjetska obitelj zapravo, doslovno. Nismo ono naš vezani negdje. Tako, a drugo gledati provedem, ovisi kako kada, ali recimo prije 2 godine sam imao skoro nekih 90 svirki, što je većinom bilo Njemačka, što znači skoro svaki vikend bio u Njemačkoj, znaš, i tak da ti... Si bio u Bernheimu? Nisam bio u Bergamu, nisam. Znam da si u Kit Katu svirao. Svirao sam u Kit Katu, evo sad ponovo sviram u Kit Katu, onda puno tih, znači, ono, Berlin je drugačija priča, znači, recimo u Minhenu kad sviram, onda sviram, to su velike dvorane, to ti 1.500-2.000 ljudi i tako, čak i više, ili festivali 10.000 ljudi, 20.000 ljudi, sad sviram je veliki festival 3.5., a Berlin manje više nastavim svirat po svim tim klubovima kao Kit Kat, Remis, Fitzroy, znači to su sve ti neki legendarni klubovi, onda uvijek pokušavam svirat nekako u njima, jer ti realno Berlinčani ti neće ići u klub gdje oni moraju čekat vani 3 sata da uđu unutra, što ste sve turisti, mislim. Jasno. Tak da, i to je problem Berlina na neki način, što imaš naravno gdje Berlinčani idu i a onda imaš mjesta puno gdje turisti idu, kuš, on ti praktički ne sviraš u stvari za Berlinčane, nego sviraš za turista. Da. Tako da to nekako pokušavamo izbjeći koliko god mogu, naravno. Jel imaš neke informacije, recimo konkretno za taj Bernheim koji mi je uvijek bio toliko zanimljiv, krećeš se u toj sceni, sigurno si pričao s ljudima, šta se tu zapravo događalo? Šta je tu bilo iza zatvorenih vrata? Berghain je bio, nekada je bio, ajmo reći, LGBT gay klub, razumiješ, mislim, to je bio takav klub
koji, znaš, u Njemačkoj ti recimo najnormalnije, znači, ono, kinky sex parties, to ti je ono, svirao sam ja baš na takom, znaš, ono, svi goli. Baš doslovno cijeli klub, svi su goli. Cijeli, 2000 ljudi, svi goli, kuš, i svi se ševe. Znači, nema me zezati. Da, to ti je u Njemačkoj potpuno normalno. I čekaj, govorimo o nekakvom 50-50 muškarci žene ili? Ne, nema pravila. U Berlinu ono baš nema pravila. Znaš, nevjerojatno. Da, tako da znaš, to jako puno klubova je tako, ajmo reći, počelo. Mislim, moram shvatiti da, znaš, u Berlinu svi klubovi, važni klubovi su počeli kao čisti underground, kuš, jer kada je pao zid berlinski, u istočnoj Europi se pojavilo, u istočnom Berlinu se pojavilo jako puno nekretnina, besplatnih ili napuštenih. I, znači, prvi trezor je naprosto bio to, napuštena zgrada gdje su ovi napravili klub. Niti su oni imali dozvole, razumiješ, ni niš. Bilo je samo idemo. I tako. I, znači, tu su ljudi čak i nosili poklone ili stvari za ne znam, da se objese, za dekoraciju. Znači, mislim, to je bio kao neki community, kuš. Da. I jako puno ljudi niti ne zna ili zaboravlja. Znači, Berlin, dok još postojao zid, on se fizički nalazio u istočnoj Europi, on se nije nalazio u zapadnoj Europi. I tako da Njemci, zapadni Njemci koji su živjeli tamo, najviše studenti, ti nisu morali ići u vojsku njemačku ako žive tamo. I onda ti jako puno studenata koji nije htjelo ići u vojsku, ti se selilo u Berlin i tamo studiralo. Mm-hmm. S obzirom da tamo nije bilo nikakvih biznisa ni ništa za njih, ti je praktički onda njemačka država subvencionirala sve. Znači, najam stanova, nekretnina, sve ti je bilo subvencionirano. Tako da Berlin, osim što je bio jako jeftin, je i manje više, znači ti ako uzmeš stan, ne znam, koji bi koštao normalno 1000 eura, kuš, tebi je država plaćala 900, a ti si plaćao 100. I sve je bilo bazirano na tome. I onda to stvorilo tu kritičnu masu mladih ljudi koji relativno dobro stoje financijski, kuš, puno, i onda zid pao, krenuli su klubovi, i tu je ta bila velika ekspanzija inače umjetnosti. Drugo, Berlin ima naš dugotrajnu već povijest naš vrlo otvorenosti prema LGBT-u, razumiješ, prema trans, prema svemu tome. Znači to postoji još od prije Drugog svjetskog rata, je to tako bilo. Ne znam, jesi gledao možda seriju Babylon Berlin. Nisam. To pogledaj, to te recimo vrlo zanimljivo. To se dešava između dva rata. I pokazujete, znači, od ludih bendova, džeza, svega, pa do trans, pa do gej, znači sve, heroin, već kokain, sve to već u to doba postojalo tamo. Tako da Berlin već ima dugo, ajmo reći, tu povijest svega toga, kužiš. I velikog liberalizma, i umjetnosti, i sve bilo tamo. To se kasnije naravno odrazilo na sve ovo. Sada Berlin ima veliki problem obrnuti, što sad ništa to više nije jeftino, sve to skupo. U doba inflacije koje se desilo kod nas, desilo se i u Berlinu. Znači, cijene su ti od prije 4 godine zbilja otišle na duplo, ako ne i više. Evo, ja sam prije korone, kad bi svirao, let mi je bio 100 i nešto eura, hotel 80 eura, sad je let 500 eura, hotel 300 eura. Znači, to je ogromna razlika, a s obzirom da generalno Berlin najviše žive mladi ljudi koji nemaju love, postoje ti to veliki problem, jer ti u principu Berlinčani većinu toga se ne mogu priuštiti više, kužiš. Da, ali dobro, zapravo to je sad već postoji globalni problem da... Pa da, ali Berlin na neki način živi od turizma, kuž, pogotovo od tog baš turizma i tehna i klabinga i sve, to je veliki dio, mislim, to i je razlog zašto sad svi, ajmo reći, bogati ljudi i Rusi, i Englezi, i Ameri, i svi kupuju stanove, nekretnine, u Berlinu, jer svi znaju, osjećaju da je to grad koji praktički postaje jedan od glavnih gradova u svijetu, za umjetnost i sve, i za hranu, naravno, i sve to. I sad je to sve nakon korone na neki način malo upitno, jer turizam je pao za vrijeme korone oko 30% i nije se vratio nazad.
Kuš, jer su međunarodne cijene narasle, jer prije ti je bilo najnormalnije da rulja iz Londona, recimo u petak, znaš, ono, uzme EasyJet ili Ryanair, odu u Berlin, tulumare, u nedjelju nazad doma, kuš i sve. Sad je to postalo užasno skupo i više nije normalno, znaš. I to se tamo baš osjeti ovoga. Da, nije prihvatljivo više, postalo je luksuz, da tako kažemo. Je, to je istina, ali generalno i nightlife je dosta pao. To je nevjerojatno, to je isto post korone se nekako počelo događati. Da, mislim, ajmo reći ovako, nightlife je pao, ajmo reći, i pao i nije pao. Znači ovako, ako mi pričamo o živo nastupima, koncertima, to je naraslo strašno. Znači i u svijetu i kod nas zbilja koncerti ubijaju. Clubbing je jako pao, više razloga. Jedna je naravno cijena, drugo, imao si tu rupu od 3-4 godine, praktički korona rupu, kuš kad je ta neka mlađa generacija trebala početi ići van i nije išla van. Tu naviku. Tako, i nije stvorila tu naviku. Onda imaš ovu malo stariju generaciju koja je prije išla van, ali sad kako su cijene narasle, a oni više ne žive sa roditeljima, nego sad sami zarađuju, sad im to postaje skupo. Kuš, znaš, ono, lako. Druga ti je stvar kad je karta 50 eura tata plati, a druga 50 eura ti platiš, znaš, ono, i to se sad počne. I generalno, ne toliko u Hrvatskoj, ali recimo to je u Njemačkoj veliki trend, Nizozemskoj veliki trend, a to ti je zdravi život. Kuš, i ja, znaš, ono, sviram u Njemačkoj, sviram u underground klubu, znaš, i sve ti to zgleda ludo, znaš, ono, rulja polugola u koži, SM-o, tamo, svi trezni, znaš, niti se drogiraju, niti piju. Tak da, ovoga... To je ono soft clubbing, da se sad po novom pije kava. Prije izlaska i za vrijeme izlaska, da dobiješ neku energiju, ali nećeš otići u konzumaciju ničeg što je nezdravo. Tako, kuš, i ti... I to se zbilja recimo u Njemačkoj osjeti i to je ono fascinantno. I onda imaš treću stvar, to kad pričamo o elektronskoj glazbi, praktički su veliki festivali na neki način napravili klubove nekonkurentnim. Jer tebi danas veliki festivali troše 10, 20, 30 milijuna eura na booking. Znaš, ono, imaju ogromna imena i sve, i sad ti ko klub uopće ne možeš tome konkurirati. Kuš, recimo, evo, baš kad uspoređujemo Španjolsku i Hrvatsku. Tamo klubovi na moru, 7, 8, 9 hiljada ljudi stane u klub. Kuš, karta je 80 eura i više, zna biti. Voda zna biti 3, 6, 50, 20, 30 eura. Samo bočica vode. Da. Kuš, i sad ti, ako računaš, ajmo reći neki je za matematiku lakše da je 100 eura karta i imaš 8000 karata, to je ogromna lova. Kuš, onda ti naravno možeš ti uzeti Karl Coxa i plati ga 300.000 eura. Kuš, kod nas to ne možeš, ti nemaš, niti imaš klubove te veličine, kuš, niti imaš dovoljno naviku da čak i za vrijeme mora, recimo kad imaš tu turiste, da ćeš ti u stvari moći 10.000 ljudi dovesti negdje, kuš, osim ako je festival, ali ako je festival, opet potpuno druga priča, kuš, jer festival, recimo prije korone, tehnika, razglasi, sve to što ide oko toga je bilo relativno povoljno, kuš, to je sada isto naraslo puta 10, i na taj način praktički sve to postaje jako, jako skupo, velika investicija, veliki rizik, kuš. Ajmo reći da u Hrvatskoj mi relativno po ljeti imamo vrlo stabilno vrijeme, ali recimo ja u Njemačkoj kad sviram, u Njemačkoj imaš 168 kišnih dana. To znači svaki drugi dan je kiša. Znači ti kad napraviš festival, svaki dan je 50% šansa će padati kiša. S tim da kad tam pada kiša, to nije kod nas, nego to je hladno. Meni se desilo prije 3 godine, svirao sam, to je bilo neki, ne znam, 5. 9. ovako nešto, znači kod nas totalno ljeto još. Ja sam bio na Hvaru, ujutro se kupao, otišao za Split avionom za Njemačku, znači tu je bilo kod nas 28, sletim tamo 4. I kiša pada. Dragi. Ja došao u kratkim hlačama, kratkoj majici. Ništa ti nije jasno kao. Smrzavam se, znači, dođem na festival, znači na festivalu blato jedva hodaš, znači a Njemci ti imaju
Znaš, ona žuta odjela šta ribari nose. Znači, to ti obuku i odu na festival i plešu. Njima je to normalno. Znaš, meni, ja velim, šta sam tu, šta radim tu, kužiš. Da. I znaš, tako da, ali to ti opet to kod njih ta druga mentalitet. Znaš, svirao sam isto to je najveći festival u Minhenu. I to je bilo prije 2 godine kad je bila ta najveća kiša u Minhenu ikada u povijesti Minhenu, znači autoput, podzemna, željeznica, sve je bilo zatvoreno koliko je kiša padalo 3 dana. I oni su na festivalu morali micati stage-ove praktički svaki par sati jer je na festivalu bilo metar vode. Dole, ne, bilo metar vode već. Ti si odao koliko spotok, kuš. Bože, dragi. I na kraju sviram ja, ne znam, 3-4 u noći. I kiša lije, a ovi ti se Njemci skinu goli do pasa i plešu po kiši. Nikad ne bi iskreno rekao za Njemce da su ti likovi. Da. Znaš, nekako uvijek ih predstavljaju kao hladne, pomalo asocijalne. Tako sam ja uvijek imao dojam. Uopće ne bi rekao da se Njemci znaju tako dobro i ludo zabaviti. Pa ne, kad se radi o tehnu elektronskoj glazbi, to je im je džir. Da, oni i Španjolci, to su zbilja. Isto Španjolsko kad sam svirao, 5-6 hiljada ljudi, nisam mogao vjerovati koja atmosfera. Kako izgleda tvoj setup za sviranje? Mogu reći da se malo nešto razumijem u to. Ti ne sviraš na playerima, ne sviraš na mikseru, nego sviraš na, ja ne znam kako bi to objasnio. To su ti modularni sintesajzeri. Znači, to su sintesajzeri koja ti kupuješ različite dijelove. Dobro. I onda ih sve spojim u jedan, ajmo reći, sustav i onda sve moram kablovima spojiti gdje šta ide i praktički možeš raditi s tim šta god hoćeš i većinom ti to ljudi koriste u studiju za produkciju, ali vrlo malo s tim ljudi izvode, jer je jako komplicirano, baš je izračito je komplicirano. Ali ja već dugo, znači sad 7-8 godina sve više se mičem od tog klasičnog DJ-iranja, sve više idem u tom smjeru, jer naprosto ima i previše DJ-a, i isto što se jako promijenilo u tehnu, uopće elektronskoj glazbi, prije je bilo, do prije 3-4 godine bilo, svaki producent je pokušao izmisliti nešto novo, neki novi zvuk, stalno nešto napred. I sad je najedanput se desio trend vrlo sličan kao u komercijalnoj glazbi, a to je da svi kopiraju jednog drugoga i da pače da koriste iste zvukove, to je postao trend i to ti svima nama, ajmo reći, koji produciramo, užasno ide na živce. I tako da ti to sve više pribjegavam tome da praktički sviram svoju glazbu o tome. Da, baš sam te htio pitati, meni je nevjerojatno kako, mislim sad vjerujem da možeš ići u duboke detalje kako to funkcionira, ali ovo što kažeš izuzetno je komplicirano i zahtjevno. I je li to kao da si ne želiš olakšati život ili baš onako istinski uživaš što radiš na taj način? Ne, istinski uživam u tome, pa mislim, gledaj, nema većeg zadovoljstva, nekad nastupaš puno ljudi, oni sviraju svoju glazbu i ljudi to vole, tu nema, velika razlika ako ja sviram tuđu glazbu, a drugo ako sviram svoju glazbu, drugo, ako sviram svoju glazbu, na neki način sam unikatan i ko hoće slušati mene, zna da hoće slušati moju glazbu i doće na moje gaže, jer to neće čuti negdje drugdje. I to mi je zbilja, i to je autentično zapravo na taj način. I to mi je u Njemačkoj i napravilo to neko tržište da ja imam. Imam i taj label u Berlinu koji sam otvorio tamo s prijateljima, koji isključivo izdaje upravo tako ko što ja radim, ali i drugi koji rade. Njihove trake izdajemo, I to su evo, recimo mi radimo event svake godine, 1 ili 2, nama ti dođu svirati ljudi iz Australije, iz Kalifornije, Kolorada, Ukrajine, Italije, iz cijelog svijeta rulja dolazi svirati. Da, ozbiljna je to priča, samo što možda naše ovdje tržište u Hrvatskoj i nije najbolje... Dosta ljudi u stvari iznenadio bi se, to jest ja se iznenadim,
skužim koliko ipak ima i tu kod nas tih ljudi. Znači, Ima. ima malo njih nastupa uživo, jako malo, ali kući koji to rade ima ih u stvari dosta. Da, evo vidiš, mene to recimo iznenađuje. Da, taj pa podatak. ja recimo puno opreme ja kupim, puno opreme dobijem besplatno, imam puno sponzora, isto u međuvremenu je tako. I onda često neku opremu imam, pa onda odlučim prodati sve. I sad postoji ta web stranica kak je Mobile D za aute, tak postoji za instrumente. Evo, i iznenadim se koliko me ljudi iz Hrvatske kontaktira da bi htjeli kupiti nešto. Ja sam zbiljan, nisam uopće vjerovao da nego očekuješ da će to biti neko izvana. Tako, začuđujuće puno ovoga. Ali inače u elektronskoj glazbi Istočna Europa je generalno jaka. Prije nego što je počeo rat u Ukrajini, podosta se već pričalo da sljedeća destinacija tehna će biti u stvari Ukrajina, a ne više Berlin. Da. Tako da, jer ti je Ukrajina puno zbilja dobrih klubova i ima jako puno DJ-a, jako producenata ima u Ukrajini, baš je vrlo, vrlo jaka scena. Tako da Istočna Europa je generalno jaka, a to ti ipak po meni ima i jedan drugu stvar, a to ti, ajmo reći tu malo tu povijest. Zašto prije u socijalizmu je Istočna Europa bila jaka, kužiš, u plesu, u džezu, u tim nekim stvarima? Zato što se oni s tim mogli baviti, a nisu ekonomski, kako bi rekao, u socijalizmu nisi šta za većinu ljudi da će razmišljati zaraditi više love, biznis nego ono što su mogli su radili to. Kuš, i tako i sada, Istočna Europa, kakva god da ona je, ajmo reći, još uvijek relativno siromašnija nego zapadna, ali ipak za mnoge umjetnike je bolje za život jer oni ne gladuju, ako niš drugo živi s roditeljima, pa tamo radi glazbu. Tako da Istočna Europa u elektronskoj glazbi je uvijek bila dosta napredna i davno su već u Londonu, recimo, elektronski glazbenici govorili trenutačno najbolje, najmodernije dolazi iz Istočne Europe. Ko je GOAT tehna? To je teško reći. Mislim da možda univerzalno ime za sve ljude bi bio Richie Hawtin. Okay. Jer Richie Hawtin, osim što je naravno i poznat, je ostao nekako vjeran tom Detroit tehnu koje je svirao od početka. Nije se promijenio, nije recimo sad je trend taj hard techno, sve. Puno DJ su počeli koketirati, ili sviraju hard techno, ili su počeli koketirati sa tim zvukom. On nije. On radi to što on radi, stalno nešto novo, malo je radio i modularno, malo donese ritam mašinu, ali u principu on se drži nekako toga što je, u međuvremenu je jako i poznat i postoje i mlađe generacije, recimo ja sam ga sad gledao, bio prije par mjeseci u Berlinu i 80% publike ti je bilo ispod 25 godina. Tako da, mlada rulja ga zna. Tako da bi ja rekao da on je definitivno jedan i onda drugi, naravno, Carl Cox, koji je možda najpoznatiji kao ime. Carl Coxa, da. Da, s tim da Carl Cox nije vezan samo uz tehno, nego i komercijalni, i tehno, i house, i sve svira, visi gdje svira i tako. Tako da, ajmo reći, njih dvoje bi ja u svakom slučaju izdvojio. I onda imaš puno tih jakih, recimo, ženskih imena i sve, ali kod njih sam svi primijetio da u zadnjih 4-5 godina su počeli, ajmo reći, malo mijenjati stil, prema, neću reći hard techno, ali prema bržoj muzici, malo drugačije i sve. I nažalost, generalno techno sve više ide prema komercijalnoj glazbi, što ti je ovu pravu techno publiku odbija. Da, jer pravi fan tehna ne želi da to bude komercijalno. Tako. I onda imaš naravno i taj neki možda problem, da svaki poznati klub u svijetu ili recimo Berlin kao cijeli grad
ja priori protiv toga, znaš, oni svi sebe gledaju kao underground, makar techno više nije underground, znaš, kad tebi DJ dobio 300-400 hiljada eura po nastupu, to više To nije nije više underground, znaš. da. Tako da, znaš, znaš, neki se drže toga, neki ne, u koroni je jako puno mladih počelo DJ-irati, Da, istina. kuš, jako puno, i oni ti svi sviraju maltene besplatno ili besplatno najčešće i tako da na taj način nekako i sami sebi izbijaju mogućnost da u stvari od toga neki dan žive. Da te živciraju fake DJ-evi, pogotovo moram se sad tu nekako ponajviše osvrnuti na to da mnoge dame koje uspiju, imamo i našu poznatu hrvatsku navijačicu koja je odjednom postala DJ, nastupa u Madison Square Gardenu i slično. Upitno je koliko zapravo znaju o produkciji, o samom DJ-ingu. Ja, znaš, da ne želim izazvati mržnju prema sebi od svih ljudi. Gledaj, na velikom nivou, ako mi pričamo bilo kojem velikom imenu DJ-skom koje puno nastupa i skupje i sve, većina njih više ništa ne rade sami. I nije da oni ne znaju, nije da oni ne mogu, nije da oni nisu veliki producenti. Ali ti, da bi se pripremio za set, tebi treba par dana. Čak i ako sviraš čisti DJ set, znači ne ovo što ja radim, nego opet ti treba par dana. Velika imena, kad krenu na turneju, sviraju 3, 4, 5 puta tjedno. Znači, kad on ima, i onda dodaje na to putovanje, nespavanje, znaš, ono je sve to. Da. Kad on ima vremena da se bavi produkcijom ili sluša novu glazbu ili bilo šta, nema. Realno. Znači, to neko za njega radi. To ti je to. Da ne govorimo veliki festivali. Da bi ti puštao na velikom festivalu svjetlo, light, video, to se sve mora sinhronizirati. To se ne može sinhronizirati na to ako ti improviziraš. Znači to zapravo sve presetovi. To ti sve tako funkcionira. Mislim, kog zanima ta tema, može ići na Deadmau5-ov naš YouTube kanal, on ti o svemu tome priča i on kaže, gled, danas je to nemoguće. Da, ali to prije nije bilo tako. Naravno da nije. Kako onda se prije moglo... Pa zato što prije nije bilo normalno da DJ svira za 100.000 ljudi ili 50.000 ljudi. Znaš, to nije bilo normalno. Klub je DJ je svirao u nekom klubu. Da. Nije svirao pred 50.000 ljudi gdje ga ljudi uopće niti ne vide, nego gledaju ekran. Znaš, potpuno nekakva drugačija priča. Kužiš. Da, vjerujem da je tad bilo onaki sama pomisao, da ćeš ti kao DJ nastupat pred 100.000 ljudi, ma daj, kao, nije to niko uopće mogao zamisliti. Ali koliko je to zapravo postala onako velika stvar, znaš, ti imaš DJ-eve koji su praćeni nevjerojatnom ljubavi, energijom publike, koji okupljaju takve mase, fascinantno zapravo. Ma je, ali ja sam dosta dugo i radio koji promotor znaš, pa si iznenadiš ponekad koliko neko ime u stvari ne može privući ljude. Nego je samo ime. I marketinški dobar trik, zapakirano. Da pače, ja bih rekao danas da većina skupih DJ-a, da samo njega bukiraš, relativno se ne isplati. Znaš, jer tebi neki početni DJ, mislim početna cijena jakog DJ-a ti danas nekih 30.000 eura, znaš, takav DJ će u Hrvatskoj možda povući 2.000 ljudi. To je neisplativo, realno. Ti za 30.000 eura nađeš ovdje dobrog izvođača regionalnog koji će ti napuniti 5. Tako da onda nema smisla. A da ne govorimo uvijek... treba platiti put, smještaj, oni dolaze sa ekipama. Neki bez aviona neće doći. Pa onda rajderi, to smo toliko puta ovdje pričali na podcastu o tim rajderima. Tako ja ti zato kažem, to ti je znaš, nakon korone ili za vreme u stvari korone, jako puno DJ-a je postalo promotor.
Kužiš. I kako su oni postali promotori, nije to samo kod nas, to je svugdje tako. Oni su se na neki način, ovi bolji su imali već neki svoj community i sve, i onda oni recimo ne rade neke velike bookinge, nego rade to što te community hoće čuti. Recimo u Njemačkoj, evo ja sviram dosta za takav jedan community, oni imaju taj kapacitet nekakvih između 1000 i 2000 ljudi dolazi na njihove evente. Kuš. I onda oni bukiraju, oni uopće ne idu na velika imena, vrlo često sam im ja najveće ime, razumiješ, i onda par lokalnih, par njihovih, kuš i sve, ali njihova publika zna šta oni rade, zna kakav će biti tulum, zna šta se dešava i oni dolaze na to. To je jedna priča. Ali druga priča je onda ovi koji idu bukirati velike DJ-e, kuš, i naprosto na jedan put ti imaš, ajmo reći u Hrvatskoj gdje si imao možda 2-3 promotora, sada ih imaš, pa sigurno ih imaš 100, ako ne i više. I oni svi bukiraju, i oni svi rade, i onda sve se to smjesti kod nas na oko Božića i po ljeti i nešto malo oko Uskrsa, kuži. I sad najedanput imaš, svi njih rade, svi rade istovremeno, svi rade relativno slično i svi rade u relativno istim prostorima, kuži. I onda naravno da to sve skupa ne može više funkcionirati financijski. Kuš. Da. Zapravo je perfektno logično kad to staviš u tak. Znaš, ne može, naprosto, kuš. Znaš, to kod da sad otvoriš u Zagrebu 200 McDonald'sa. Znaš, 5 bi radilo, a ovi, ostali bi stali bili gledali. Tako, i to je to, i to su DJ-i koji puno tih DJ-a koji to radi, u krajnjoj liniji ja sam DJ bio isto tako promotor, više to gledaju kao to je moja prilika da ja sviram sa tim nekim, kojeg sam ja bukirao. Da. A šta zapravo ti u konačnici imaš od toga da, evo, ti sad sviraš s nekim kog si ti bukirao, da li ti možeš izvući tu dodatnu korist neku? A daj, ne znam. Gle, ako si apsolutno nepoznat, sigurno ak ti u rezumeju imaš svirao sam pred ili ispred ili nakon nekog velikog imena, sigurno to nešto znači, jer na neki način je taj naš posao zatvoreni krug, neš dobiti gažu dok nemaš gažu. Tak da. I onda naravno kad ti sad sviraš na nekom većem eventu, ne znam, s Carl Coxom ili svejedno Richie Hotem ili nešto, naravno neki ljudi koji su došli radi toga, su vidjeli tebe, ako si ti dobar su i primijetili, tako da naravno tu ima tu neku, kako se zove, i marketinško, ima smisla iza toga, ali onda naravno sve kasnije u principu to postaje sve manje bitno, jer kad ti već to dugo radiš, ili si sve ostvario ili se nisi ostvario, kužiš. Da, a nekad, teško nekad pustiti, ako se nisi ostvario, ne možeš se pomiriti s tim. Dakle, ja generalno smatram da je to ideji da živiš od umjetnosti došao kraj. Da li je to svejedno, je li to sad DJ-iranje, fotografiranje ili nešto, mislim da sve to dolazi nekom kraju, jer naprosto taj svijet i influencera i social media i sve je počeo oduzimati to. Znaš, ko smartphone i slika i video. Znaš, zašto bi neko danas još kupio fotoaparat, osim ako nisi profesionalac, znaš, zbilja ti realno više ne treba. Da je opet razlika slike od dobre kamere i smartfona ogromna, ali opet, većina ljudi to nije nikad vidjela. Da, točno. Kako bi rekao, ja imam sreću, pa me naravno jako puno profesionalaca i slikalo, onda vidim kad me najnormalnije slika i kad to usporedim s fotkom s iPhoneom napravljeno, razlika je ogromna, ali ako ti nemaš tu referencu, onda ti to ne vidiš, I u krajnjoj liniji obrnuto. Ako nešto te zbilja zanima i neko to loše slikao ili loše snimio video, a zbilja te zanima ti što gledat. Znaš, tako je, da. Točno. Da, social media, što ti kažeš, totalno preuzima cijeli svijet. Mislim, već je to dugo poznato i mi često pričamo o tome, ali više manje gotovo. Ti moraš, da bi bilo šta radio, ti moraš postojati na društvenim mrežama. To se pokazalo. Bilo koji biznis da imaš, evo imamo super primjer od Spad Bada koji je bio ovdje kod nas.
Evo, čovjek je prodavao krumpire s nadjevom, napravio od toga fenomenalan biznis preko TikToka. Da. Pa gledaj, imaš kako se zove, vidiš da sad se otvaraju ti i Domino i te stvari. Da. Ok, to znači, oni su za marketing manje više potrošili ništa. Ali brand je toliko jak u Hrvatskoj upravo radi TikToka i influencera američkih, kužiš da naprosto sva mlađa publika je znala šta je to. Tako. I ako se sjećaš prvi onaj koji je bio otvoren, pa to nisi mogao doći na red koliko je, znači to ti je danas social media, kužiš, i to je po meni super na neki način, jer omogućava ljudima koji imaju neku novu zanimljivu ideju, da i nešto naprave, kužiš, Znači, ti sad više ne ovisiš toliko o nekom drugom, da li će sad tebe doći neke novine slikati i napisati da ti imaš nove sendviče ili nešto, ili ti to sam napraviš, kužiš. Da, ljudi su se baš morali prije jako boriti općenito za medijski prostor. Znači, to se baš moralo trgat noktima. Samo da uđeš negdje, da neko piše tebi da te primijeti, a ti danas zapravo, ako ti odabereš u bilo kojem trenutku, možeš postati javna osoba. Samo kreneš snimati, izbacivati, naravno biti strpljiv da dođu brojke, ali to je to. Naravno. I da ne govorimo ajmo reći za Hrvate, uvijek kažem, pogotovo recimo glazbenike ili tako nešto, znaš, ti kao social media, tebi je svijet tržište. Znaš, ti nisi više ograničen ko prije, znači ti znaš, prije 30 godina da bi neki hrvatski autor ili austrijski ili talijanski napravio nešto internacionalno, bilja bilo teško, jako teško. Danas to uopće nije teško, kužiš. I kako ćemo mi pogledati tam nekoga Indica ili nešto, tak će i neko pogledati nas, kužiš. Znači, to je dobra strana. Loša strana, što je naravno sad na jedan put taj Indijac tebi konkurencija, kužiš ovoga. Ali opet smatram da je to bolje, da je tako, nego da ti nemaš pristup, kužiš. Moje sviranje u Njemačkoj, čak i kad i DJ-iram, je na kraju bazirano u stvari na ovom modularnom što radim, jer ja imam dva profila, jedan je pod mojim imenom, drugo je pod tim modularnim. Znači, taj modularni, to je većinom stranci me prate i on mi najviše posla donosi u stvari. Ne ovaj moj jači profil gdje sam ja pod svojim imenom, gdje me više Hrvati prate, znaš, jer me znaju i zbog televizije i i medije i tako, kuš, dok ovo tu je baš tehno publika, internacionalna, kuš, koja me prati radi toga. I to mi stvara, ajmo reći, sponzore, gaže, naši tako. Jasno. Na čemu sad trenutno radiš i koji su ti neki budući planovi za skoriju budućnost, gdje te ljudi sve mogu pratiti, vidjeti? Da, znači, ko firma radimo sad znači, konstantno radimo na uvijek nekim hollywoodskim projektima, tako da, znači, zadnjih par godina radili smo i Euphoriju smo radili, sa Denzel Washingtonom smo radili, Family Guy smo, znači, puno toga radimo. I to je konstantno, to je svake godine tako. U Hrvatskoj radimo sa dosta mi se prije nismo baš nešto bavili diskografijom, sad smo se počeli baviti diskografijom, najviše zato što ti naši klijenti, producenti, autori, svi tražili su tu neku alternativu za izdavanje, tako smo napravili jednu od najjeftinijih i najboljih distribucija sad u regiji i tako to nam donosi puno posla. Ja osobno sad maj praktički počinje mi ljetna sezona i manje više Njemačka, 3. 5. sam u Minhenu, pa 8. u Berlinu, pa nakon toga opet Berlin, pa opet Minhen i tako, onda to sad krene i praktički traje do nove godine. Da, jasno, znači hrpetina je tu. Da, paralelno završavam kao taj neki album koji kanem izdati i tako. Odlično, svaka čast. Htio bi se samo dotaknuti još kratko kad kažeš da ste radili na hollywoodskim projektima, vi kao firma i spomenuli su tu neka atraktivna imena. Kako to izgleda? Što točno radite i kako izgleda cijeli kreativni proces i sve? Evo čisto radi publike da malo još tu približimo. Znači, ono što radimo to je plasman autora, producenta koje mi zastupamo, njihove glazbe u filmove. Znači, to je znači, najčešće je to kad gledaš neki film, sad čuješ u filmu neki poznati hit,
evo, to je neko kao što je naša firma stavio u te filmove. Jasno. Mi smo tu malo drugačiji, mi smo tu kao nekakva butik firma u Americi, jer mi smo u 14 zemalja kao firma, ali u svakoj zemlji smo dosta drugačiji. Znači šta radimo, kako radimo, nije sve isto. U Americi smo više kao neka butik firma koja se bavi isključivo vrlo umjetničkom glazbom. Mi zastupamo Ennio Morricone, Lalo Schifrin, uglavnom 12 kompozitora koji su dobili Oscare, mi njih zastupamo za Ameriku. I praktički se bavimo plasmanom te muzike u filmove i također što zastupamo je jako puno talijanskih evergreena. Tako da kad god gledaš neki mafijaški film ili nešto se dešava u New Yorku ili tako, on će uvijek na kraju tražiti od nas nekakvu glazbu i tako. Znači, to je taj neki, ajmo reći, proces koji radimo i znači, to se pokazalo jako dobro, to smo mi počeli raditi već tamo nekih rane 90-te, kad je malo se ljudi s tim bavilo i to je bio neki početak u stvari tog našeg nekog širenja globalnog, jer ta firma naša je originalno bila njemačka firma koju sam prebacio, onda bio u Zagreb i onda prebacio u stvari u New York i onda u New Yorku je firma narasla i onda smo počeli otvarati i Zagreb i u Poljskoj imamo firmu i u drugim zemljama i tako. Da. I napravio si stvarno jedno, evo mogu ja reći, pravo malo carstvo. Da, vidjet ćemo, nikad se ne znam do kraja. Tomo, hvala ti od srca što si došao podijeliti malo svoja razmišljanja, svoje znanje hvala. I sa mnom i s publikom. Stvarno sam uživao u svemu i jel tebi bilo dobro na podcastu danas? Je. Evo, hvala ti i želim ti puno sreće sa svim projektima u budućnosti. I evo, i nek te naša publika malo poprati. Ko je u Njemačkoj, Berlin ili Minhen, nek se vrati i na nastup također. Hvala ti od srca. Hvala tebi. Hvala i tebi koji si gledao ovu epizodu. Naravno, subscribe-aj se kako bi bio u korak sa svim novim epizodama. I do iduće mic drop. To je to. Hvala. Tomo, bio si, sjajan si.